kamorkoli se premakneš, piše, objekt je varovan z videonadzorom, ne? Ok, kdo je kupil te kamere? Mi, ljudje, a ne? No, pa mi ugotovimo, da oni, ne, torej javna uprava, zdravstvo in vse, kar je s to državo povezano, a ne, mi ugotovimo, da oni lažejo, da so prevaranti, da se delajo neumne in ne vem kaj, ne? In pol mi rečemo, aha, zdaj vas bom pa jaz posnel, a ne? In oni pravijo, ne, snemati je pa prepovedano. Čakaj, ti greš na upravno enoto, teb pijejo živce, takole, jih suzajo, a ne? In pol bi ti rad to posnel. In kaj pravijo? Ne, s telefonom pa prepovedano, ugasnite ga. Halo, kako bom pa zdaj jaz pokazal QR kodo z ugasnjenim telefonom? Banda lažniva kurčeva, se boste vi norca delali, pa kaj mislite, da smo mi po župi pripravili? To pa ne, boste vi videli Boga maternega, ne bo noben več hodil po ulici, tok vas bo sram, ne? Če boste sploh ostali živi, ker ste take barabe lopovske, da to se more enkrat končati. No, jaz sem že, boli me kurac, jaz sploh na upravno enoto ne grem, ker nimam tam kaj delati. Pa v zdravstven dom tudi ne grem, ne. Boli me kiki, jaz to ne rabim. Sami sebi so na meni. Ne, lopovi so, lažnivi lopovi, pa zavedajte se vi tega. Vse so se nam zlagali, ma čist vse, banda.